Dalag iti gumatang iti babaw, bakit? Mano ababoy tigatangan da lakay. 5 kanaw. Sa balin tupay tay gumatang inton malam. 5 metlaeng tigatangan da. Nasaya at nga rod lakay. Kwarta man da ito yan. Sa milakay, at daw may gumatang iti itlog inton madamdama. Gatangan da amin nga itlog dagiti taraken ta amanaw. Ay, kahit nasayat nga ron, tapno makalako tamalan. Ay, na, talagang agsuswerte ta. Agsasarono dagiti bayer ta, bakit? Una raud. Ay wan, masapa ka rumwarinton bigat. Tasapa timang lukat ijay restaurant ijay sentral. Ta sigurado nga adumanan ti customer. Ta weekend manag. Sige. Sikapay lang ti makaamoy ti restaurant. Ta siyak mo ti makaamaw kadagiti taraken amanaw kas kada babaw. Wan samay, agtinulong ta. Tapno bumaknang taadakos. Araw ni anak, ingkanto kita nanalam nga ay nakantatam asami, ingkanumawat ti kwarta. Oo, mama. Kita ti pagpaglam, agnayad ka lang nga magna. Oo, mama. Didak pa kadanagan. Uray bulsagak. Ngam kabisadok amin adalan niti lugar tayo. Sige nga ron. Kumusta ang tumatang tipigirikan nagiti manok tayo? Uwain, mama. Nanay da? Adda kayo? Oh, apay nga da karunay. Anyaman ti masapul maun. Ay naroon ni aya, bulsak ka. Rumbang lakumanga da ka lang iti balayaw. Di karwar-arwar. Kwa? Simangpat ngaminan dagiti bil ti danom ken silaw iti balay? Awan pagbayad min, nana. Nay, apay. Naibusan, jaintad mi kan ka kwartam ronay. Naibusan, anana. Inggatang ko iti masapsapol mi iti balay. Kan agas ni mama. Ay nahaginot kamot ngamin na. Tanay, nagrigat ti trabaho dito restaurant. Kan basitan ti customer dito. Saanan akas iday. Apil-pilaan dati umay mangan dito. Kimapsutan. Nana. Atoy, 2,000 a pesos. Yan anay munday tang alawan siya. Tanay, maluglogay to'y restaurant. Ibagamkin ni mamamday ta. Kumusta gayam ti pigirikan dagiti manok, nana? Nay, apay adamdamagam dagita. Apay, si kaya ti agbambanawg ang mga asikaso kadagitay. Padpadamag namin ni mama, nana. Ayawanan, maluglogi matla dagitay. Isali patin yun. Basitan dagiti tarakon ni jay. Alalala, agawid kan ronay. Mabit lang ta dalusak dagiti rugit yo, ababaw. Mangan kay tondo madamdama. Tata Sami? Nay! Apay nga da ka haro, nay! Naimbag nga oras yu, tata. Naimbag nga min ni Nana ay da abasitan dagiti babaw. Ngam, ado pa'y matlati mangmangag ko nga ungik da? Ay, awanan! Basitan! Tinabatay! Nagsakit da! Ha? Apay ngay. Dagiti manok, kaskada pato ngay, tata. Ay, awanan! Napisti damot laengan! Anya? Ala, gawid kanta na'y. Makatudto down. Sapay, awan pa yung mau. Ay, kwa? Kurang ngamin tinted ni Nana Aida, kwartak. Pagbayad ko lang ngamin iti bill tinted na.
Awan igatang ko iti si daen mi, kan agas ni mama, tata? Ay narunay maluglugi amin ang negosyo. Iso adi kan mangnamnama kadagijay. Anya? Tinasayaat nga aramidam. Anya, baraw. Sumapul ka mata di ti panggidam. Ano kayat mau? Tulungan ka makastra kati trabaho. Oray bulsek ka. Makatrabaho ka, runay. Agmasahe ka. Narigat, timang namnamalatan iti tulong ti sabali a tao, runay. Agtrabaho ka, tapno, at da pangalami ti kwartayaw. Nang runak, nay, baldadawn, jay inam. Si kalagan, tinamnamaan na ama katulong ken kuana. Baraw! Agtrabaho ak, mama. Tapno da pangalaan tayo ti gastusin tayo diti balay. Anak ko at trabaho ti sarakam, anak. Agmasahe ak, mama. Amo mayati ang masahe. Sursurwak, mama. Adam amo kaya sentro apagpatulungak. Agalan ka nga ron, anak ko. Uwan, mama. Ngamin. Agbisin tayo no jak agtrabaho. Ngamin. Sigun ka na ay da kang tatasami. Maluglugin ti negosyo tayo, mama. Masahi, sir. Madam. Nalakalaan. Ha? Ronnie, ala, aping agda ka dito eh. Ha? Terry? Sika ka di dahita? One friend, ala, anyat aramidam dito eh. Agmasmasahe ak, Terry? Ha? Amom ayat yung masahe. Medyo. Agsursuro ak pailaan. Ngam amukmat basitan Iso analaka paila ti singir ko. Tagdadamo ak pailang amin. Kasapulak namin ti trabaho. Tapno da pangalaki ti kwartak, Terry. Ha? Ala, apay amasapon nga trabaho ka. Kat adamat negosyo yun. Awanin, Terry? Maluglugin. Anya? Mabayinak pa nga rudan nga agdawat iti kwartak kadanana Aida. Tamaluglugi mat kanun ti negosyo mi. Anya? Imposible. Kat no nagpig sa di restaurant yo. Kanjay pigiri kas kada manok. Agsasaruno ti mapanagatang. Kan imadon dagiti tarakin yo amanok kan baboy. Ha? Kunada mat amaluglugi kanun, Tere? Ay. Sabalin sa daytoyan kat, nangan kan? Saan pa sanak pa mabisin? Ala, umay kang taing tamangan. Ilibre ka, Ronnie. Nukas na. Di da ititad ti masapsapulan ti restaurant kan pigeriyo, Ronnie? Saan, Terry? Taawan ka numutin ti maur-urnong a koleksyon? Imposible dayta. Jackpot yan. Ha? Kat no ado ni agpipila iti restaurant yo kin ni mamam. Kan imadon ti tarakan yo ababoy kan manok. Kanayo nakalumabas iti pupukan ti manok yo. Kan jay pigeriyo. Imado ti tarakan yo, Ronnie. Iso akanayon dang aglako. Anya? No kayat mo, kuyugan ka. Kasarita tadana na Aida. Ha? Saan ang mabalintar aramidan dagijing agasawa? Apay ngay akas na tir aramidan da? Rabang na, da kayo kin ni mamam ti pang tidanday ti birok ti restaurant, kan pigari. Ay. Ha? Saan aga po ta inutilen ti inam? Kan kas na saad mo, kat kas jayan tar aramidan da? Almanindan samot tanti saan da ako ko, Ronnie? Oh, Ronay, apay nga da ka manan. Naimbag nga orasyon, tata. Kinuyog ko ni Ronnie, takasapulan da iti inana ti kwarta.
Agag-agas nga mintiin na ni Ronnie, tata. Ha? Ay, sika babae. Apay, asino kay tibiyag ni Runay? Takunamlan, sigurado ka ngagdaw-dawat iti kwarta? Kwa, gayom ko ni Ronnie, tata. Malugluge, inti negosyaw. Isungawan inti may intriga may akwarta. Saan ang maluglugi, tata? Kanayon nga ado ti tao iti restaurant. Ken agsasaruno ti aggatang iti baboy iti tigeri da Ronnie. Agawid kayaw. Inikakon ni Ronnie iti kwartada nga agina. Ken mabalin ka day. Di ka makibibiyang, sika. Awan karbangam. Tasan da ka kapkapin ano da Ronay? Apay? Kayat mau, asikati mangi mataw ni tinegosyo da Ronay? Kayat mong almanain? Saan, tata? Oh, naglawag akas ti kayat mo asawag. Iso di ka makibibiyang, naawatam! Nabayagan nga awan nintad na aberok ti negosyo mi malasang ko. Apay ngay akas na, nana. Agungat damat ka no dumawat na anak ko. Panag ko na. Nagbidot kayo itinangitalkan kadagiti negosyo yo, nana. Lasing perdamat ngawin kada kami di. Manipon na atakeak na minsan dala ng 30 kwarta kanyak. Kaya't yung amabawi ti negosyo yo kadakwada, nana. Panagriknak ngamin, ket inalmandan ti saan da ako pa. Alabang nga rood balasang ko. Nakmut ngawin ay makakunail. Awan balo ko. Hindi kay madanagan, nana. Nakasagana ak amakitinulong. Maasyanak ngamin kada kayo. Agpatulong tayo iti amamok nga attorney. Patyak amatulungan da tayo day chay. Ay, agyawan na akong balasang ko. Agyaman nakitipan ng tulong yu kada kami, Terry. Nagsaya at kagayam. Awan anyaman na, Ronnie. Maasyanak ngamin kada kayo iti inam. Gapot na awan balyo. Gundawayan da kayo matan nagidya at tao. Jakmat minamnamang agbaliw da nanaayda kan tata sami. Nakasingsingpat damot idi saan pa'y anaatake ni mama. Nagtalak ngamin unay ni mamam kadakwada. Nasingpat kayo ngamin unay. Isu nga inalmandan ti saan damat ako kwa. Gaputain talak ni mamam kadakwada dagiti negosyo yo. Tagikwain damat dan ti kayat da. Saan amabalin ti kasta? Pa-ekstensyonan ta ti pigiray, ken ti pupukan ti manaw tapno lumawa pa'y. Sigay, aramidan ta ti amaw mapagsayatan ti negosyo ta, lakay. Wala, negosyo tanda jay. Datamot tayo ti mangimatmataon. Ken saan na nakabailan ni madam nga si kasundag iti negosyo na ta inutil ket nga rudan. Ay, wan nga ruda. Ken adon ti rigrigat ta kadagijay a negosyo. Iso arumbeng laada ta ti mairanod kadagijay. Ay wala. Awan laban dagijay. Tagpadada nga inutil. Agawid taman matijay probinsya, lakay. Mailiwak matanijay lugar tayaw. Ay, hinton makagatang takumay tilugan ta sa tagawid tapno agbilib dagiti kakalugaran ta. Ay na, kat no makagatang tantaw, di agawid tamanin, di uray linawas nga agawid ta ijay probinsya, no adanton lugan ta. Basta agawid ta ita, ta intamot umilaw ijay lugar tayaw. Kaya't kuti agrelax lakay. Sa bagay, sige nga ron. Ibilin mo ton ti restaurant. Ibilin ko mat ti pigire kan dagiti manaw. Duna, si Katibilina kamang bantay dito restaurant, Tanda papanan may ti asawa. Wala na. Nanakalaan, nanakanyak.
Mamin ano aya nga ibagakan ka? Abos, wano mam ko nam kanya. Tasya ka nga rodan ti boss mo ditawi. Ha? Ay, sorry, ma'am. Sigay, ingkag trabahon, tanay. Adaw dagiti agsangpot a customer. Wen, ma'am. Ay, grabe mo ti kinaagraramanday ta anana Aida. Padakla at trabahador dito eh. Nga feeling bus mo to. Gaputa iso ti tinalak damadam awring nga agbantay dito. Feeling na mo kat iso ti busan. Mala, iturog mo pa isamay. Tanay, adayo pa'y ti biyahe tayaw. Diyak pa'y makaturog. Entun madamdama siguro. Ay, nagsaya at kumanwad dalugan tanya. Santa nga komkomyot akastaw. At danto umadanin lakay. Ang kasano ko maagumatang ta itilugan ta, kat di mo matamo ti agmanihaw. Kat suruak nalakala masuro na ita. Ay na, siyak matantang tuglap. Ay, Hold up na doon! Ingat ito nagiging mayo! at dahulda po sa may. Ti kwartata, ayun na. At na dito'y bag. Yan mo. Agbati ka dito. Tatumpuwa kang ikitawa. Ang mga numakita na ka. Nakalagat at tibalon ta kwarta. Iso masapol ang may safe na itaw. Sige, tatumpuwa ka kaun. Ay, nasamay. Aganat ka. Di kang taroy! Samay! Ay, jaya sawak! Ay, Sami asawak. Apaya pinanawan nakmatan. Sami. Ay, kasanuhag paitan. Awanan tikad kaduhag, Sami. Nana Aida, makipaglading kita kiti napasama kita asawa yo. Nagyaman na doon na. Natiliw ka din dagiti holdapper, Nana. Ano pan pala dagiti pan nakabagitilinta kita. Kat sa pala kumata matiliw damat lang iti kabiitan na panawan. Taikaro dati naramid na itasawa. Nana. Ayawanan ti asawa. Kawanan kan kaduak. Kasanuak pahiitan. Ay Sami asawa. Ha? Apay asikat yan dadita ayan di ka share, Ronay. Anyat aramidam dita. Ha? Nasaya tadda kayo, Nana. Apay nga da ka dita kunak. Nana, nasaya at tada kayon. Agsasarita tayo anaimbag, Nana. No diyo kayat ti may darom. Pagsasaritaan tayo itinasaya at daytoy. Ha? Panawanan tapno isubliyo ti restaurant kadaroni. Ta iso damat ti pudno nga akin kukwa iti daytoy. Ha? Ay isaan kumamat akasta Kalkalpas laan na itabon ti asawa. Kasyanda kumamat Ulitak, Nanan. No diyo kayat ti may darom. Pagsasaritaan tayo anaimbag daytoy. Ngam no diyo kayat nga ibatan to'y restaurant. Ijay korte laangan ti pagkikitaan tayo. Anya, ay saan? Diyak kaya ti maidarom. Sigay, isya akong ti agdisnudo a pumanaw di tawi. Basta jay pigiri ko mati ang talina at kanya. Tapno at damat pagbiyaga. Saan ang mabalin, Nana? No anya ti kukwaderoni, iso ti mapan kadakwada. Ladingitan mi, Nana. Ngam no anya ti rumbang amaramin. Iso nga ron ti masura. Madam, kumusta kayaon? Kastoya, inutilata. Awanan ti asawak, madam.
Sa isa akong nga agbibiyag. Katawanan pagbiyaga. Iso nga imaya. Takayat ko ti agkit daw iti pamakawan kan ka, madam. Pakawanan na kuma. Kasta matan ti asawa. Tinagi ko kami ti negosyo yaw. Di kag sakit, Aida. Pagpapabawiyag, nagiti nga inararamin mi ti asawa, madam. Pakawanan na kami kuma. Mala, Uston. May amon pinapalabas. Well, mapakawan kayo. Agyamanak, madam. Katagpagpakaasya. Nutal kandakpay. Siya kun ti alain nyo ang mga sikaso kada kayo. Agpaayag kas babaw ninyo dito'y balayaw, madam. Siya kun ti sweldoan nyo ababaw ninyo. Please, madam. Agpagpakaasya. Ikarik. Agbalbaliw akaon. Kadya kun ulitan tinaramid ko. Ngamen, naamiris kun abid daw nagichay. Ladinita kay dagam. Sumapol ka lang niti sa balya pagtrabahwam. Sana dito'y balay. Kunak man no napakawanda kaun, madam. Well, napakawan kan. Agamda kaya't ka agpaay ka kanyak kas babawlan. Sumapol ka. Iti sa balya pagtrabahwam. Bueno, kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao.